mfowethu ngithi usithelo walithuli indodakazi yaBhekumuzi. Yazi ukuthi yafana nobaba wakho ikhona insebo kababa wakho ngathi vele uthi nje awungisize nakumlayezo wami ephuthuma. Ngazo vele usho njalo uthi mhla kufika mina kuyochitheka ishebo kusala abantu. Uzalwa iqhawe ubaba wakho kwakuyiqhawe elalinamadla kakhulu. Sikhule simlalele ngiyakhumbula kusukela kudala esashaya ingoma ethi Zoqoma kabili nhlale phansi lize loshone nomsenkhathe. Hawu, phikine for sure. Awuzazi ingoma bakho. Uyacula ngoba uyayazi lento. Awuzazi ingoma zabakho. Ethi hawu. Washaya ingoma ezimnandi kakhulu ngiyakhumbula ialbum afike aqopha umlando noma maningi awenza. Kodwa umlanjwane iwona wafika wangena enhlizweni zabantu ufuna kule generation yamanje. Bathi hayibo Bhekumuzi uthuli esani rasta kudala washinja irasta wagunda lanto le ayifisibani fisitail fisitail nathi samjoin impela nje sakhona kwakuyigcokama lela hayi yena wayithanda weza bobu wakho sekhumbula sekuqala nje ukudlala umdlalo omuhle nobaba Somnandi wesabela yes baba Somnandi naye lapha nekhiphe nobaba uBhekumuzi ngapha ekhiphe ngiyakhumbula noSomnandi maye ekhipha seke saxoxa noSomnandi usakhona esho Somnandi ethi makhipha la ndoda uthi kwatsho angihlala ngithule ngithi ngoba la ndoda ubaba uMshibi wayenobusoka kwazi ukudlalisana namagama yabona mayicula ingoma mbukela iHla production ngahamba namanje uyicheke online ingoma zakhe ku YouTube uzwe masikhuluma ngeqhawe uBhekumuzi Luthuli kodwa ke njengendodakazi kababa uLuthuli sihleli nawe namhlanje kuphucuke izithombe komunye waba TikTok angazi noma ngizothi uyi-influencer noma ngizothini kodwa usiqiniseko wakamvelazi wakhipha izithombe kwavela ikhaya yabo so abantu abaningi ke uma kuvela into kanje baye bekhuluma izinto eziningi kodwa uthola ukuthi umongo wendaba bawazi ukuthi isuka phi lento iyapi so sesindlalile ke nendaba yeqhawe ukuthi lisebenze kanje noma kukuningi kakhulu ngoba ngashonelanga masingakhuluma ngegcokama lakamolo so na umuzi uyaphutshuka masilandelela noma uma bexhumana nathi njengomfoko Miya insizwe ehlala la kamashe eyasibhalela nawo dadewethu wasithinta wathi no bafethu ngiyafisa nami ukuthi ngiveze isaythi lomndeni so wena osekhaya mina ngisekhaya sichazele abantu abadidekile ngomuzi ukwasakhuluma of air washo ukuthi uke walungiswa futhi before mhlambe asibeke inqinamba nama challenges akhona nje noma ngeke ngize ngikundlale konke ngikudlalela umhlaba kodwa into yakenzeka after kushona kwababa sasala noma okay noma ngithi sasithi uma yes ubaba eshiye naye then after kushona wahamba ke mekushona umyeni wakhe wabuyela kubo mebuyela kubo ke wabuyela nakho konke okwakusekhaya ekufice ngaphakathi ngoba wayevele efice kuyizinto zamali ozala mina okumachongo wadlula ngo2006 oh wena uzalwa ngumachongo yebo mina ngizalwa ngumachongo okay so me sehamba ke kanjalo kwakhombisa vele ukuthi aka welcome umuntu egcekeni kwaphoqa ukuthi wonke umuntu abanye wayebatshela ke ukuthi akuhlukane abaphumi okay asilandele kahle le ndaba ubaba ugane umachongo yebo bashada okay wadlula umachongo emhlabeni umachongo 2006 udlula sekukhona uMankambule osegoli okay then ngo2007 wathatha uMamlambo okuyena owasala ekhaya okay uMamlambo ngwendawo uMamlambo okay yes nje wasendaweni wamthatha ke ngendlela ke nje washawa futhi zashawa abandla zaphelela kwawezobuya zo80 nemali ngaphezulu akakweletanga nje kaMlambo ayikweleta umshado kuphela yes so yena ke lo sisi wakhona wathatha izinto okwakuthatheka wakuthatha waya nakho kubo okwakuthengiseka like imfuyo sedlule ubaba uBhekumuzi ubaba wakuthengiseka wakuthengisa kuimfuyo izinto ezinye zasendlini wathatha nje konke mind you lapho izinto ayifice vele zikhona ziphempwe ilomachongo so ngicela ukubuza sithini ukuze sizohambisana kahle so iqhawe lidlule emhlabeni
umama wakhe akasekho Yebo. usethatha omunye umama kunomunye futhi osegoli Yebo, ngithi khona omunye osegoli. uMakambulo osegoli Yebo, kuMakambulo. ndiyena uMamlambo khona la endaweni so wena ususele egcekeni Sengisele ngifuna ukucheck ukuthi egcekeni ubususele nobani futhi benibangaki uma wakho kumasa siba u2 ubhuti wami umthuko lo washona 2003 Oh, yeah, yes, 2003 wathi kwaduma nje nakhona ukudlula kwakhe so kwakuyimina naye kodwa sikhona abanye nezingane zababomdala ezu2 kube umunye ubhuti wami uSmo kube nalaba babesize emfuyweni Okay. ababebheka imfuyo nengane yamalume wami eyayihlala ekhaya ku-antwayo kuma wami lo seyasadlula so sikhona nje sibaningi ekhaya wabatshela-ke laba abanye ukuthi acela bamhambele kanjani njani kusho umama lo bese umama khona lo bekhona. Nje kwakhuluma amagama abuhlungu agcina ukuthi wonke umuntu sekubuhlungu kwahamba kwahlukana-ke ngey'ndlela kwayimina-ke ngisalayo ngoba nami nginqoqa ngokuthi la kowami indawo ngasala-ke sibambana-ke nje kubanjelwe ngey'hluthu even namanje akukho right to the point ukuthi even namanje mengifikile ekhaya wenza sure ukuthi uyafika recently ufika wazothatha ithanki ebese lisela uJojo wamanzi obususele wodwa wawuthatha wahambana wathi angitshontshe lendoda yakhe so still umama ubaba wayekade engamakhelile owakhe umuzi umamlambo yes yebo wayengamakhelile umuzi wayela wakha nje egcekeni naye u-round. owamakheli ngegcekeni Wamakhela uround esathe uzomakhela ngoba omkhulu bambonisa ethi ufuna ukuganwa bambonisa ukuthi ungathathi umuntu umfake emzini womunye and sekukhona ingane ikhulile so uma ukuthi uyamthatha mthathe umakhele kwenye indawo wathembisa ukuthi awuzomakhela but njengamanje uzomthatha amakhela uround wakhe wakhiwa ku-round wakhe ubesebenzisa wona-ke but still washaqa zonke izinto ayificile lapha Egcekeni. waze wakhipha ngisho abantu abaficile egcekeni like baxosha ya kwabaxosha nje lokho ngakusho ngoba wabatshela abanye babo yimi kuphela wayihluleka noma kumele wayengakhipha amazwi ukuthi angihambe but izenzo zakhe zayikhombisa ukuthi kumele ngabe ngiyahamba eyinto edidayo ukuthi kwakumele usikuhanjwe bese kuba njani ngoba still naye usithethe sambili waphinda naye wasilandela futhi wahamba wow Yeah. so ingakho-ke sesibona umuzi kwangazi ukuthi awulungiseki awusana kwemuntu ukhona wena egcekeni njengengane entombazane yebo khona mina njengengane entombazane angisebenzi Awusebenzi so futhi. angikwazi ukumela izinto ekumele ukuthi ngimeleke lapho ubheke umuzi ongasenalutho Yes. kumele ukuthi uqale phansi kwa so akukho lula vele isimene sikanjalo yeah so shuthi ngamanye amazwi masikhuluma ngomuntu ozayo emshadweni kaba kuMandlanduni wena yebo so abafowethu ngoba khona abafethu sibaziyo somthinta nje uMandlanduna la siyabazi baningi bakhona nabanye so kusho ukuthi bona bakanjani la igcekeni ingane kababa ingane zababa and bebefika futhi nabo ekhaya behambe bebuyeleke ngoba sihlala ngokuhlukana behambe bebuyele but ingane zababa bekhulela komalume babo komalume but bebefika nje ekhaya bayaziwa akekho ungabazi bayaziwa bebefika futhi noma kuthiwe yini bekuthi abafike ngoba ngisho ikhaya selinje still abaphilanga amandla bebelokhu befikile nje bephinde ke bejike-ke ngoba isimo siyaphoqisa kanje sake sathi masikhuluma off air wakuveza ukuthi umasipala wakwaMaphumulo kukhona wakwakwenza ngekhaya ukuleke mfisa ukuthi udlule khona then usho ukuthi emva ukuthi isimo sesilungile kwaphinde kwahamba kanjani emva kwalokho angisho njengoba ngike ngasho ukuthi umali omncane wahamba wabuyela kubo then wathi umasipala futhi usubona isimo ukuthi sekuyamoshaka kwakusangcono-ke kwakuthi kwakusamoshakala esimeni esangconywana so bangenelela bafaka itshe ethuneni lababa yes bakhipha nemali wathenga-ke bakhuluma nomama-ke phela kuyena bazi ukuthi umama wasekhaya wabuya-ke ubuye ekhaya kubo ngaleso sikhathi wathi gozololo isikhashanyana waphinda futhi wadla leyo mali wathatha kwampahla ayithengile ngalesikhathi kuzofika abantu wahamba nazo futhi wabuya ngoba kuzolungiswa yebo kwalungiswa kwenziwa wabakhona wathi kancane ukuzila waphindwa hamba wasala wena egcekeni ngasala nje mina egcekeni Ngizimu Afrika masikhuluma ukuthi-ke sikhuluma nomnikazi wendaba ngqo nango-ke usithe namhlanje Sihlaka Production sibukhoma namhlanje sestudio esikhulu studio seUnity TV sesibukile sihlele kusona namhlanje sithe no asibe la so dadewethu ngiyafisa ukuthi mhlambe sibafake nabo
oMandla Ntuna ngoba ngiyakhumbula kunenye into atheleke yakhuluma naye emfaka ngoba phela ni ingane zeqhawe ninonke yabo so kodwa ke ngiyafuna ukuthi singakamfaki kule situation ke njoba ikhaya selibonakala la ku social media abantu abaningi bayabuza wawuphemuse ngena ingane yini wayingazela yini yawo wabonile nawe hayibo kanti azikho insizwa hayibo uzevingane zakhe siyamazi nje uMandla Ntuna hayibo uyamazi unqaka so ngiyacela ingane kaBaba eyikhona ozaziyo ngoba phela kwakuyinsizwa le hayi cokama so nibangaki siba u8 ya ngikhule mina side lami ngazi ukuthi siba u8 then mekudlula ubaba ke bavela bebaningi but okugcina sekubona osesele yedwa ubhuti unxaka ngicabanga ukuthi nawe uyazeka ukuthi siba u9 ke ngibala nomfowethu ngemlama washona all right usakhona uMandla Ntuna producer lapho